Totally ki passport size in passport color mo ada color caption da kabalong komni kabra da slate kum tu thok kerteng jong phi bat ka tarik wa phi shondur tu kasni wa shondur kan mau phai kata College mun fibro size senpat teh kan ke jom tangan batai kinjron kam kabade nam ta kan ka open rally kabade jong kan ka Agnivir Air Force mo jong ka Indian Air Force Agnivir te kandon open rally kamut ba penlet be katu katarik ke bakilabu kin pendap bay lut narang sedang nak pidap pila pinyo appointment hang tuhi pinyo direct bay direct appointment pinyo direct bay kam na pipas ada fil lakut kindon bay ka jingmare kandon ga sit up ka pull up gitu kindon bay direct exam haju i haju baro haju i dakimlan pendap haju kesni kin extend haka next dayแต่คิดตู้กี่บักว่าบันเล็กแทบนำตากันเดโมนำตากันเนี่ยกี่dokumen กี่บักพินเป็นเบียงนำตากันเนี่ยการาลีบันเล็ก kelas ayu kan nos nem kom tatar ter tu sampai je video haduk ke bakut ta naga menta kan ne kidon ma bar kan the bat senrang ma long eligible ban leg ta katarik nam ta kan ne po shlong ga de arpho tarik hadu arpho ei nam ta ki kan the kan mau ka reporting time Kamau reporting time nadu nruba je tertel asdang from 6 am onward temut ba phapoi kham kuloi katan marwa hab yang lan ngamo bu nruba je mut ba philapoi khap sau baje san baje phlap don pang te bana yang lan mendo ba kham yu akhmat kham kuloi kham yu marhabe yang lan be nam tai kan the ga de arpho do arphoi te kandon ka physical fitness test kandon saka written test adaptability test tu dan saka medical appointment lada phi pas kadang pas kawai phi poi lada phila fail kawai phila do ini ka kemar hangte kan sabun biru ha kan de jong Arunachal Pradesh Assam Meghalaya bat Sikkim kini ki state kini don lang te kin habya kini ba ta kada habya lek ba hamar ba lada pemde brek arpho pin poi saka arphoi ta kishin rang kan de arpho artrik march hado art fly tarik march kemau mo art fly tarik march te kan dan ka physical fitness test kaju hi kan teshin rang ro kaju hi kan mau ha te kan yawan nagi we distribute kan bun ha te habya lek ka kham koloi hang ne kan tho ndru ba je mo shall be conducted from 6 am onward te phaban poi bhai kata only candidate fulfilling the domicile requirement domicile habdon me la kham don la da phi kwa ban lai phi apply ka domicile kan mau ha phila ban apply online la da phi kwa ban yo kloi phaban let me HDC office within 1 or 2 days phila ban yo ba ya ka domicile then hangnel ong ba an eligibility condition reporting in recruitment window up to 10 am cut off time kibu cut off time hadu 10 baje tela da pi poi ka khadwai ar baje ta msha shu epi ban rong aga jaka ban le ka rally ta ka date of birth snem kha kan mau ba bot ma man ka por kli bhai ka snem kha la dap ai hangne gi te kana kali ba ka tarik snem kha la dap tho ba nadu ar tarik Julai ar jarsan hadu ar tarik Januari ar hajar khandai kini bro artali hapadeng kini mut kiba kha lai tarik Julai kinang yo sau tarik Julai kinang yo umta kiba kha hapo shi tarik Julai ar jarsan omnom yo shu kanau bhala la kha ar jarsan magana phikha how much phenom yo shu shaneng Julai shaneng kanau ma mubala la phikha ar tarik Julai phinang yo ar tarik Julai ar jarsan te kidon kiba kha ar tarik Januari ar jar khnai ri phinang yo tela phikha no lai tarik Januari ar jar khandai phenom yo shu mar lakyu shaneng mar de hapo hapleng gitu ta sekarang mau kita tarik mah tarik ladap ail pang tu dan ka education kelas ayu ba dan kam hangne ki bala ban le ki datang ki pas kelas 12 shajrong mo with 50% nang play kan mo ki don lai tali candidate should have passed intermediate 10+2 or equivalent from education board recognized by central state UT with minimum 50% marks kenapa 50% marks selama pas kelas 12 makana pemio array 100% nai lejre pemio array bisa reject and 50% in English kemudian bahasan mark hak English di benyo baik telada pio 100% makana ru lan pio 60% makana ru lan pio 100% kan baru ada ke English subject yang pio duna wanam lejre lada pemio array 100 mark ke English wanam lejre pemio array marba 100% aggregate tangba ke English di benyo baik 100% markindon gibi tang san potik tel da duna na koi we subject he giwe te phenomio ara ndai giwe subject da phinuna amle lere yak English tim nyo bai san pho percent no san pho mark te kini giwe ba pule vocational pass in vocational course from education board recognized by central state minimum 50% in aggregate and 50% in vocational 50% given yo bai san pho percent bai dan kini kita diploma pass 3-year diploma in engineering mechanical electrical kini kita diploma ini ru kila ban apply lada ki kwa ban apply nam ta kini post Indian Air Force jong Agnivir
kan mau kan ne baterai tang South Nem mo South Nem tray te da kin select recruitment biang phila ban yo kam biang phila ban haban phai yeng no nam ta kin dik post ta ban eligible ban lek nam ta kene ka first document ka ban kame ka dai domicile mo kan ma phap apply ka domicile ada 4 don ka domicile one nam lek phap apply shwa ka domicile phap yo e ka domicile ban yo ban lek nam ta kene ka rally recruitment domicile ka dik ban kong ba pen biang bek ba phidei nom khila phila ban apply online ban yo bat na po DC office phila ban yo kan ma apply online bat sala ban lek chin ba po DC office da kwa ban yo kloi nom da apply online ka kham slam ha ban yo te la yo ka slip phile DC office kerpa deki bang banginon kam kata-kata tarik tekin hap hi ban penyok kalau ya ka domicile takbar kahaj kajing jerong mo te kahaj kisim nam tak shenrang kadai shispa san puar sentimeter hapo air force ki khamshim duna kahaj shispa san puar sentimeter bat yakin the kadon relaxation nam tak not is kadai shispa sau punyau sentimeter kan ba bai kan the khamshin red shispa sau punyau sentimeter kan ba ma kan the yo relaxation ni shenrang kadai shispa san puar sentimeter badakan mauru ban cek ya ka sapek online hi ya kata ka height and weight kan don mo kata ka balance ta kita ya po air force ki check ini po army ki check te haban check bhai kata kam dere ban ya jangai than nam ta ka height bar ka weight kat no ka jing ya balance gitu kada haban check ka turu dan hakapor ba village phabra ro iki written material ke be phinra phabra led phabra khulom blue ball pen phabra kini phabra dan phabra ro 10 on attested recent passport color photograph shipotally mo kibarang fusion within 1 month shipotally kidi color passport size kibarang fusion claim attest on attested kin mau ta phabra dapat kan mau ba ka ngene kedur mo hane phab kan mau ba ban chon ba kadur la mention clearly ba non kam shipotally on attested color passport photograph tang ba kem khabra wat ka slate hang tu phap tho hang ne kerteng jong phi holding a black slate in front of his hair chest with her name and date of photograph taken kerteng jong phi kano trik phishon ne kadur khabra e ka tu phishon passport size photograph umla re mention daga mobile phap print me phap le be passport size be ken ma then photograph taken clearly written on it white chalk in capital letter hapo capital letter phap tho do capital letter ma porwa phira rat ka slate jong tu ka ma yo visual le ka le tim sha reject ta kata then original and digilocar gitu ki ba lingba ka digilocar dalam don original ro don po digilocar am te ki accept ya ka to ka digilocar ka photocopies jong ka digilocar ka up ka digilocar tang ba la phim tip re te shim be ka original ra be original but hanel on original or digilocar verified printout and 4 self attested photocopies southly ki self attested photocopies jongka matriculation certificate kemau matriculation certificate kemau then original kaju iganer original and 4 self attested photograph of 10+2 bat ka matrik bat ka class 12 ro original but southly ki self attested ma print out have I print out southly then original and 4 self attested jongka domicile ro original ka phio sa southly phap xerox sa self attested gitu ro mau ha phap ban you detail bha ki kham strict hang tai CC ro phap ra ki certificate jong phi original and 4 self attested photocopies of NCC ABC certificate marba kiyo bonus mark kiyo extra ayu bha ki ne ke bade NCC te kan mau bha kita ki ba non kam then sakane ka we ka consent form ro kanero phi ha ban print out ya kane ban tho iketeng tai ki ba hang ne la da tho ye ki ba dang khat prasnem ha po pha sa ni mi pa ki pa khat prasnem hajrong san hi de la de mlei le ra marwa la cross khat prasnem hajrong consent form for physical fitness test and medical test kemawan print out ya ka turu long ready lupa gitu ki bambut lej te habai de rekam nganom batari latip lut baro ekniwir kumno tre tang saus nem te ka shong hi kita te majority bun ki hawan phayeng no te don ki banang yo biang ru kata ya ka main thing ka de saus nem then ta hakan don ka physical fitness test mo artli ki physical fitness test ka we ki jing mare ka bolong 1.6 km phya mare ki shenrang ki mare within 7 minutes you can take ki mare within 8 minutes per minute you can take new minute shenrang hapo new minute ta kadon saka physical fitness tu kane mur kadon dan push up ta nam ta ki shenrang kadon ka 10 push up hapo 10 minute dan 10 sit up hapo 10 minute 20 squat hapo 10 minute
test will be conducted after 10 minute break on completion of run. Ada kata 10 minit jangka jemare kesedang sakane ka physical fitness 2. Te kan ba tang pila fil kawai lakut lado. You can take 10 sit up 1 minute and 30 second, 15 squat 1 minute. Gini nam tai kan take. Te sakan mau ba nam tai itu but sakan nam tak exam ro nam tak exam lada pi eligible kita pi poi ka exam. Te ka exam ro kadon negative marking. Lada pi day pi simak te lada pi bakla pi minus 0.25 marks. Sya minus ma ada pi bakla te pi nang ma te lada pi eligible kita pi pas si poi ka adaptability test 1 te hangner kidon gi MCQ question pa pandap e pieng tu objective type or objective type test. Te kinsa phatho biang e pieng tu la dep nang tu kan don biang sakawai Kadon yang sakawai ka adaptability test tu hang taruh kamju hi ba pandap tang ki ba qualify kenyan then ladap nang tu ki ba pass nang tu ken poi ka medical examination ken sa check ken sa AP bro then da phila biang ka medical examination then phila yo ya ka ne ka kam po Indian Air Force phila yo tu dan sa pen biang gi detail bro bro dan date of joining kum ta ter te tangi ne yang try phila shai kini junon kam bro pen biang ma pule ba page ba advertisement na po ka website jong ka ne ka Agniveer Vayu Indian Air Force check bah pulih bah shuaban lek mdere ban shulet lekalek kan mau bah kata kadur jongka passport supposedly tang bah pyabu deka slit hang ne thok ong tu kerteng jong pi in block letter capital letter then kadit bah pi shon ya kadur kan otarik shon pyab shon meng tu in black slit pyabra dam don re pyabra hima pina yeng dam don re jaka shundor te tangkan ni question